Senior citizen singda government na kanaba piriba scheme singi matangda Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India amadi Community Radio Association anina punna khutsamnaraga radio serial radio nongingi auditorium da hongnabi matung inna hongdokre tongan ba londa puthokpa episode kunmari oiba radio awareness drama serial asi India gi community radio station chani henbada santokani hairi हमारा बुजक हमारा अभिमान हाइबदी अखोगी अहल सिंह अखोगी तांगलबा लन्नी हाइना मिंगथोनबा मणिपुरी लोंदा सनबा रेडियो नोंगिन मौद्रा दशमिक निपान FM दा परिंग नाइना तांकक कुनमरी खैदोकुना संतोकनी थौरम मदुदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइना हाइखाम दिंको सिंह ऑनरेबल मिनिस्टर सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर थौरम मपु ओइना RK नोंग्रेन खोंबा मिटै एडवाइजरी रेडियो नोंगिन अमदी मिथुंगलेन ओइना खेत्रीमयुम शांत सिंह स्टेट सेक्रेटरी CPIM ना सरुक याखी लोइनना अटल बायो अभ्युदय योजना ABYAY की स्कीम असिना चाही हुंफुगी मथक्ता लैबा अहल ओइरबा मियोइसिंगदा सेंट्रल अमदी स्टेट गवर्नमेंट ना तोंगान बा खुदोंचाबा मयाम अमा पीरी अदुबु मसी अहल सिंगने अवेयरनेस ओइदबा मरमना ओइरगा कानाबसिंग असि फंगलमदबा याय अदुबु हाइरिबा रेडियो प्रोग्राम असि तारगदी अखोइना खंगनिंगबसिंग खंगबा ngमगनी अमदी गवर्नमेंट ना पीरिबा कानाबसिंग असि लौबा यागनी हाइना फोंदोकी ABYAY yesimba monodo program si manipura si hena adi hanoi basing si gi maranda oiba program oi bani na si ana hena kana le khalle aduna masi gi yesimba program si akoina radio nongenda akoigi just as a department ki minister moina social welfare department minister moina aina radio nongenda ana thaga chani yesimba program ma kaino da manipur praja miyam sadu kanda allo basing bo khol kamai loina bedege mokoi bo kamai na akoigi adi hanna sida moktagu aji lai nge hadna akoina yana akoi dongari nge dana masi hansing sibo koi kaino to biba bo mapi sendi ba koi bo koina akoigi mingsi upi ba mokoi bo koina salary bisi an tai fa ba lai adu nongsi imu mangi crisis adu sumba hanu wada kanda thokwa incident mayam mo koina manipuri belai ba jaga ko din to koi thena da ba te aduna singma mayam si akoigi leiba scheme masina awareness pira ka na sigi imu aduga praja singa icha asu singa masina so impact ma kana ba impact ma bi gani hai